Cerakan tinggap. Yes. Om Swastiastu. Sang dapat sahur alus inggih sane mangkin sang sane pagah ngelarang tapo warada nyawes penyawes dan ini dewa ratu alus nyunyur manis dewa jati sang poragayan pawis dari utama wangani dewone gelah banget nyuk semaya diamuniki sulaksanani dewone para manem ningsuk semua aturang kelak marepi kapining dewa nanging punya sane rasa yang tiang niki sani pinih utamul wek boy emas ardebran yen kemana antuk ditiang Mas Ardo warana rasa sida kaduro sake wanten perupayan ide wayu lauking sulaksanani dewani luwe niko sane sengke pacang pikolikang nanging manut sang menamping sake wonten sang jolot ring sejeroning arturana janten arturana ne pacang kautamayang sake wonten yening ditiang tios penampen ditiange kadi macane puniku yen rekang ditiang pertiwimu waluya ipun ratun buburon utawi macan sinak lega wehin kancing
napi raris ipun imacan yen paradene pun pacak ngaturin bebang ipun kancil amat kilegan kena ipune ilalipi sinah lega asa punika nalar mekadipun iulo jantanipun pacang merasa egar lega yaning kadak sane pacang ngardi lega ipun yulo yen paradene weken pebang ipun ikatak kambing ye ngelen mediosan raris ipun iwedus jantan pacang ngelen kena ngelen tingkah yaneng paksa lihat ipun kambing yen pradene raris wekenipun ardau yen pradene wekenipun merupa jina kaditiang lanang bagus sane mangken ditiang lantas medewek muani napi malik misi goban dia bagus dengan alasih diang riki balu pedidi we tiang wenten riki ring tengah alat kesusupan yang semara titiang kelapu-lapu di tengah alas suicio ido sangyang manubawo sangyang semarau nibakin titiang panah mawinan kasemaran titiang kadimangkin gelut indria semara lulut anaknya makadi titiang rakino ne mangkin sungkan rakat
ngajek sungkan gering manah titiangi mangkin sungkan semara titiang dewa nabi yang menambani rekning titiang keni panah Semarau lulut Semarau nih banin sikian titiang napi yang titiang badan sungkan gelam titiang sang ayu ang segreng kayu ari wau sapunika pengodan dane Sang Arjuna mawastu kememekan mekadi dane sang ajege dia anggreni tegar ya diastun kadiasa punika pengodannya ni Dewa Ratu maut sahedek-dek dan dia anggreni ngaturang jaga penuh winungu ingin ratu sang atapeng giriwana uduh ratu sang morage tapus wiri-kiri ngalase iratu morage suci diantuk di tiang nama sang morage tapo kadiangani ratu sampun ngamong kang sane kebaos budi satuame janten suciring sejeroning kayun suciring sejeroning paridadap kadi surya nyalantar luwer sangyang sahasra panutan sanek sira anu kani yani nargamayang titiang ratu Sangyang Surya janten sudarman sang morage paratnya nyinarin sedaging jakati ratu menyinarin jagat sami
cara bicara yen ide sang yang surya jantan pacang setatu nyuluhin sang sane melaksana kaon kelawan becik pemekasnya ne sedaging jagat kesunarin untuk itu Bathara Surya. Om Santi. Aduh